NFNS ni Executive Meetingo Manjaknani bagai Hasteo Sokphaikha National Federation for New State ni President Dr. Munis Tamang, General Secretary Essential Vice President Nik Monchandra Marak na khobai NFNS ni kubun Ojamarok. Fashalo MBB birkhum kholawa thangai borok na lamjak sokaina harka IPF tini Haste Ojamarok. Sekango shaklaijak tongmani haike 23 te 24 September shalmariwo shalnui bagoi khlaijangani thangoi tongo National Federation for New State ni Convention te Executive Meeting NFNS ni Convention pandawa manjangnani bagai sangrong shalono Hasteo Sokphaikha National Federation for New State ni President Dr. Munis Tamang abo haikeno NFNS ni o Executive Meeting go manjangnani bagai Hasteo Sokphaikha National Federation for New State ni General Secretary Essential Vice President Ebagaro Hills Autonomous District Council ni Deputy CEM Nik Monchandra Marak te NFNS ni Sikkim ni Adong Shudi Pradhan Fashalo MBB birkhum kholawa thangai borongna lamjak sogaina harka IPF tini Haste tangphang Sopon Deborma spokesperson advocate Omid Deborma te IPF tini AGS Buddha Deborma na khoboi kubun Ojamarok सर यहाँ अगरतला में आने का वजह क्या है? इधर आने का वजह हम लोग NFNS जो है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो सेपरेट स्टेट के लिए मांग है ये इसमें मीटिंग है कल एक्जीक्यूटिव मीटिंग है इसलिए सब all the constituents of NFNS is being here for executive meetings. यह मतलब किस किस चीज़ का बारे में Especially the meeting will be on separate state Tripura land है Khorang land हो Durka land हो ये सब मिलके हम NFNS से बनाए इसमें executive meeting है only we will decide the future course of action in the executive meeting. executive meeting में कुछ reform हो रहा है आप लोगों का committee it will be decided in the executive meeting. Hopefully there will be some changes. Thank you. Chini sigang nismi chongjak Chini NFNS by IPF ni kekhlaijak salsani convention khanangoi tongo norjoton saimano NFNS National Federation for New State All India wo joto je state rogni bisingo alka haste sanai rok obroniti je kaisa bodol obrong NFNS o NFNS by IPF ni kekhlaijak kaisa convention salsa Chini 23 tarikh mane khanao Dosro Dev Memorial Hall ongna nai tongo o program no ruksaino Chini NFNS netritro rok tongmo state ni mian simi phailai tongo tini phainai Chini NFNS ni Vice President Garo Hills Autonomous District Council ni tauni Deputy CEM Nikmen Chandra Marak te Chini Shudi Pradhan ne khorsa Chini je NFNS ni khorsa adong ke apti he keno Chini Delhi ni hoite je flight kondo jaga bo Chini NFNS General Secretary Sanal bokhainai te bin logiro bote tojon tomnai ke apti ke chungdo to naising laijak ke abun bisingo te kese kok na ke khanao Chini party be NFNS ni program nai abun pore 24 tarikh শুধুমাত্র NFNS ni kaise executive board meeting ne o jaga bo katalke executive committee khajak na NFNS ni obo na thangto state guest house ke o program na ruk sawi na o didin program saina tini mia Chini NFNS ni president Munis Tamang sir Sokphaikha ke tini bo te baki rok sobai te na sobai ne apike chung borno lamsumna ne no tini o jaga khaija convention ki अब state level da na national level ni na actually convention of IPF tini jodo protinidhi rong tongnai ekmatro Chini je leaders rok ba NFNS ni jara protinidhi rok borok bongni je supporter rok phaiya ekmatro shudu leaders rok thimi phainai borok jaga o tino jaga as a invited member hisabe borok manjaknai aro ke committee reform rok da khaijang nai na agini hain da tongnai na soro Chini je party na to Chini সাংগঠনিক matter haise o jaga o Chini সংগঠনিক কক সালাইনে বা NFNS ni je protinidhi rok phainai bongni thani Chini party no chariti sana bagai borong je message rok jung khananai ba obono ruksaino buskang dinni je samurok jungke sab lainai ke je NFNS ni je program ke abo সম্ভবত যদি bo NFNS executive committee angkore hapano chin thani je khobor je NFNS borok o jaga o bongni সংগঠনিক যে রদ বদল খাইলেনে হয়তো বা
প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি বাবুনি যে মেয়াদ পাইমা পরে যেটা জেনারেল হিঙ্গো অবরক বরক খাইলেনে আবু স্টেট গেস জমবাই Jashalo kaisa pandani bishingtoi IPF tini Ojamarok bai koksa panda khlainai National Federation for New State ni Ojamarok aboni yagulo koktishalo khlai jangnai National Federation for New State ni executive meeting Raja Khoraguli nishimi probin ni kokthum Chini Khorang